Pokrajinski sekretar za energetiku, član izvršnog odbora glavnog odbora Pokreta snaga Srbije, Dragan Surdučki, koji je pre 2 večeri brutalno napadnut ispred porodične kuće u Novom Sadu, dobro se osjeća, ali je i dalje pod lekarskim nadzorom. Surdučki s razlogom sumnja da iza napada stoji naftaška mafija, obzirom na njegovo angažovanje u procesu protiv aktuelne privatizacije. Nisam mogao da kupim veće naočare, evo kupio sam ovolike koliko mogu da mi zaštite lice. Evo ja ću skinuti na 15 sekundi da samo vidite na što ličim. I mogu samo da vam kažem da je ovaj brutalan čin za mene više duševna povreda nego fizička. Ovo fizička to će za nekaj dana da prođe. Ona duševna će ostati sigurno do kraja života. Vratio sam se u predsjednoć oko 23 časa u Novi Sad. Vozač me dovezao do zgrade izvršnog veća, gde sam samo prešao svoja kola. On me ostavio službenim kolima, prešao sam svoja kola, stanuo na 100 metara u izvršnog veća, parkirao sam auto, izašao sam, počeo sam sa zadnjeg sedišta da vadim sve ono što mi je bilo tamo, jedna tašna, druga tašna. Prišli su mi, ne znam sa tašna, da li 4 ili 5, to je mrak je bio, nisam ni video ni ko, ni šta. Malo grubih reči je bilo i na račun partijskog opredeljenja, odnosno stranačkog opredeljenja, odnosno mi nismo ni stranka, gde smo mi Pokret snaga Srbije, Bogoljub Karića, nismo ni politička stranka, ni stranka. I bilo je još nekih reči, malo neke druge stranke su spominjane, koje neću sad da spomenem, jer ja nikad u životu nisam nijednu stranku spomenuo, nisam nijednu ličnost, nijedno ime i prezime spomenuo. Kad sam govorio o NIS-u, ja sam samo govorio da je to, gospodin Tihomir Simić kaže lobi, ja malo grublji izraz kažem naftaška mafija, energetska mafija, i mislim da je pozadina toga to što, evo, danas je već koji jedno mesec i nešto dana, kako ja stalno pričam da jednostavno nećemo dati, da Vojvodina neće dati da nam se otme ono što je naše. Ako oni misle da sam se ja sad uplašio tog fizičkog napada i da ću sada da ustuknem, ja sam dobio punu podršku našeg predsjednika, gospodina Bogoljuba Karića. I rekao sam mu, znaš da ja se ne bojim. Ja ću sad još čvršće i još jače ići u pravcu onoga da zaštitimo ono što pripada Vojvodini. Potpredsjednik pokrajinske vlade Tihomir Simić najoštrije osudio naručioce i izvršioce napada, apelujući na istražne organe da brzo i valjano obave istragu, da bi, kako kaže, i široj javnosti konačno bilo jasno kakva je pozadina i aktuelne privatizacije NIS-a i onih preduzeća koje će se do kraja godine naći na tenderima, rekao je Simić. Kolumbijski model po kome energetski lobiji i mešetari zajedno sa svojim političkim mentorima pokušavaju da zastraše i vladaju Srbijom, a i Vojvodinom očigledno, je nešto što ovde na ovoj teritoriji siguran sam u to neće proći. Pitam se da li je to početak kako i na koji način će se završavati privatizacija javnih preduzeća i svega onoga što čini suštinu strateškog interesa svih građana koji žive na ovom prostoru. Zahtevamo od predsjednika Pajtića da u direktnim razgovorima sa premijerom Koštunicom razreši pitanje onoga što suštinski predstavlja naš najvažniji interes, a to je da resursi koje je priroda dodelila građanima Vojvodine niko i nikada ne može jednim potezom pera na papiru i jednim potezom preregistrovati i preseliti bilo gde. Pa makar to bio Beograd, New York, London ili Sidney, uopšte nije važno. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Đorđe Bašić tvrdi da je zakon o NIS-u ukinut nelegalno i optužuje Republičku vladu za mešetarsko ponašanje. Bašić ističe da se nigde u svetu ne prodaju stabilne firme koje donose profit i imaju nacionalni značaj. Potpuno je prirodna stvar da tamo gde su prirodni resursi, a ako se prirodni resursi nalaze u uglu našem energetskom potencijalu, dole u centralnoj Srbiji, po prirodi stvari sedište tog dela kompanije treba da bude u Kragujevcu. Međutim, ovdje se radi o velikoj prevari. Sama adresa podrazumeva, ovako gledajući sporadično, da to ništa ne znači. Sama adresa podrazumeva da se deo prihoda od prodaje tog dela kompanije jednostavno ostavi u tom prostoru.
Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić saopštava da je svojim delovanjem od početka ukazivao na potrebu da se poštuju interesi žitelja Vojvodine i da treba promeniti nezakonitu odluku o izmeštanju sedišta naftne industrije Srbije iz Novog Sada u Beograd. Ako vlada Srbije vodi računa o minimumu interesa svojih građana, očekuje se da u najskorije vreme zvanično poništi spornu odluku, saopštava Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić.